ben bevo strolad tu yawang a nun ke voyet sammes de james rook. Ja. Neuzen hom viam hwer war leren. Zon erez modern war fotadim kinnig den dut. Met zon erez modern war hag hanaouenao zo traoù hengounel, men bevan de hakempen hag bon pugus o bekinig din horn drabenek vid tolkurun hag meus ket bet tro jammes ouest de gano pez a blij din gano masen a kapella pe ba beiadegao pe ba festaonoz meus ket bet tro de lak de zon erez tro dro de he jammes hag ben pugus o kinig din horze vo gweit. Hag e vo tonio de zansal pe de gilaou? Bouvo un daou. Ya, à peu près hanter. A pet a vo a liam metre pep kan aouen? E ben liam zo ben oz historiaou koz hag ben fin vechao vejonjet ya me regoz gant e traoù koz me ben fin pevelam peus amod troia bet bremañ biana e ben fotadim kano ouez pez vize gweid a-raok ka un traouzez o bekane de boe kanle, daou hanle, masen a ben a fin a kon an istor iriande pe int o deus sonjet deja ave fe ken striz a ken kri ar marema? Ebe ya, da me jonge. Petan a lare de roestevan? Peter? Petan a lare de roestevan? Roestevan doa lare do bern traoù. Roestevan oe an den masen veke gwaret piwe, mais on den dag vro neket da me bromi, mais da vro morbihan. E ben hemen noa laret o bern traoù a voe vizekoy de son une sorte prophète de laret penoz troi arbet et trofe arbet ben rok vo 10 arbet. Ya hag folentez un dut folentez bed hag da me jonge nom kapel. A peche berant jammes kompozi skriva pojou? Ar oan meus bet me non ket kaptor. Ganze ma fota din kan a traoune fota din kaout pojou tudel ya mais zezo sterde ne ke stert reve kaout an dut ya ket Valérik Marchand a kavet pot terre magique as Christian ya zo mecht de skrivo pojou ya mais e ben mezo kontant de gant ore Christian.